Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ka college babatam na banta ka jingpuli nursing but paramedical course, hospital training, thinio scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo ha India but shabari. Na banta ka jingpuli, ka jingsiyo ka baret but pila bandaj puli, da ka education loan, pila urban chukol ha number, khandai nyo, saw, san rin pranon, lani khandai pran rio laisan, an riway khandai pran. Isutu bakani ka reservation policy kadai ka bakta ya kajat bendriu tengah ngadon gaji suk ya amar apa ni ku bijat bendriu adu kan kadai kenti hapanga ngasin dengan negara men wan ai jinggersian ngadon lupa gajinya de perlok gajinya de kur de jat de barden andre mendai tangkap ta nakadao bagaya ki ya kani ka reservation policy kadai bakta lang ya ka yang ngiru ya baru hi jat bendeu kasih janji ya. Nah, kada apa perlong yang abangan no. Ngapanuan man aji kesan ya. Teman. Halo jong kadi kebenta deh. Nakali ko jong ngong. Malajid jaba JIA. Wede ka ko kya jong badan. Sarkar kade ban bakli, kade ban kitli kade kebenta. Kada kamla ban kitli ni kum jipat ba. Ni hapan ne sadakawai per kebenta. Banyak pat ba sendon. Wede ba kene kebenta. Ku syai bakani ka parti UDP ru badan lah ko sarkar. Pasap menti abede bat kani kebenta nakadao kabanga ru ngampit saya kadao yo balik se yo kating buram ya ka NPP nomor bagay don rengkat angko andre nakale ngajong ngaru ngakwa pangan sakren ada de yo presiden jong ka UDP ba me ba ru ada de yo MLA bangang ada penjob ru ngan sakren nomor ba ndi tang nak sintur ko jong na habang ami panyalap ya election wat nak sintur jong MLA bangal penjob ru klami ba kun sakren abede bat ka reservation abede bat ka ILP, ABD berka roster recruitment policy, nangta patini di UCC ki baro mau ulang bangan sakren. Tengah kini lenti bawa MLA jongi pun sakren, wala ada kren ru ngan penbor bangan sakfun, menin ngala nafun namang ngimio apa cakap apa. Clear ke network, ngimio banyak kren bah. Dengan saong ru ba di benle kan nama pilu ada play kan ka. Ya, penting ba coba ba bangan kren kan kaman. Kung mga lakren siya, gimiting mga ngalik keleng-keleng, mga hilap election ng parti UDP. Tengi lakas mutu bah po soyong, ngidon ka pengenom ay lahat yung parti NPP. Tengi mdon lapat na kumweng, hay tuipon pangali banyalap yung election ro, naklem ro, panong tang yung UDP, mabalay ngam simulatre ro kumung presiden kum sekretary yung UDP. Kadang bitang sibut pangan ay bang kerja kan ko parti. Panakali ka jung na namar baka tang i jaga jaj pili yung nasim, baka ni ka parti rilu ro kadilang ka parti bapay yang yu. Ujat bendeu kasih. Kumta wadah bangawan man aji gersan kumne ya kan reservation policy. Kam simut banganong bangawan man aji gersan ya ka parti DPP. Ani bangan gersan ya kan political party. Ngalade pan penjob. Kaya kata ka di benta ka jonga tang maya ka jaj bendeu ngabu Ahmad. Ngabu sadi ni baru di parti.